Mu mateka y'isi abantu benshi bagiye biha akazi ko gucukura imyobo miremire mu butaka ngo barebe aho bagera. Gusa ikibazo ni uko batashoboraga kugera kure cyane mu bujyakuzimu. Muri iyi video reka dukore urugendo rujya mu bujyakuzimu bw'isi turebe aho dushobora kugarukira. Ndagusuhuje kandi ngushimiye ko tugiye kujyana. Niba ari ubwa mbere ugeze ku Ishuri Plus, gukora subscribe, like na share ni inkunga ikomeye kuri twe. Kanda ku nzogera kugira ngo ujye ubasha guhita ubona video zacu zikigeraho. Ucukuye ukagera muri metero 2, aho niho abantu bashyingura ababo bitabye Imana. Ukomeje ukamanuka ukagera muri metero 6, aho niho abacukuzi bashakishiriza amabuye y'agaciro. Muri metero 12 umanuka mu butaka ni ahantu hanyuma na nyuma inyamaswa ishobora kugera icukura indiri yayo. Ingona zo mu mugezi wa Nile nizo zishobora gucukura zikagera kuri iyo ntera. Dukomeze tumanuke tugere kuri metero 20. Aha ni ku marembo y'ikuzimu. Ubu neza turinganiye na Catacombs of Paris, ahashyinguye imirambo igera kuri miliyoni 6 yegeranye umwe ku wundi. Catacombs of Paris tuzazivugaho birambuye muri video yihariye. Dukomeze tugere muri metero 40 z'ubujyakuzimu. Aha tugeze ni ku ndiba ya pisine ndende yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ni nayo pisine irusha izindi ubujyakuzimu ku isi nzima. Yitwa Y-Forte cyangwa Deep Joy. Iherereye mu mujyi wa Montegrotto Terme. Amazi y'iyi pisine baramutse bayakuyemo yose bakayamaramo, hanyuma ugasimbukiramo, byasaba amasegonda 3 yose ngo ubuguye ku ndiba yayo. Dukomeze urugendo tugere noneho kuri metero 100. Aha niho ibihugu bishyingura udusigazwa n'imyanda ikomoka ku ntwaro z'ubumara. Twamanutse tugeze noneho kuri metero 105 n'igice z'ubujyakuzimu. Aha turinganiye na arete ya metro iri hasi kurusha izindi zose ku isi. Iherereye i Kiev muri Ukraine. Reka dukomeze urugendo tugere kuri metero 120 mu bujyakuzimu. Aha dusezeye ku mizi y'ibiti, nta muzi w'igiti ushobora kurenga aha ngaha. Nitugera kuri metero 220 z'ubujyakuzimu, turaba tugeze ku ndiba y'umugezi muremure gusumba indi yose ku isi, n'uruzi rwa Kongo. Muri metero 240 turaba turinganiye neza na tunnel iri kure y'izindi mu bujyakuzimu. Ni inzira ya gare ya moshe bita Seikan mu Buyapani. Dukomeze tugere kuri Ralflik Tunnel muri Norvège. Aha tugeze kuri metero 287 mu bujyakuzimu. Niyo nzira iri hasi cyane ushobora gutwariramo imodoka. Kuri metero 305 z'ubujyakuzimu ubu niho tugeze. Aha ngaha bomba atomike bita B802 iramutse iturikirishweyo, wowe uri hejuru y'ubutaka byakwanga ikagukomeretsa. Kuri metero 392 z'ubujyakuzimu ni ku ndiba y'iriba ryafukuwe n'amaboko ya muntu. Ni iriba rya Woodingdean muri England, ryacukuwe n'amaboko ya muntu mu mwaka w'1862. Turacyakomeza twerekeza mu bujyakuzimu. Umwobo muremure karemano uramutse uwuguyemo wagenda ukagarukira kuri metero 603. Uwo mwobo uramutse utereye inyubako nshyashya y'ubucuruzi igezweho muri California ukayinagamo, iyo nyubako yazimira burundu. Uyu mwobo witwa Vertigo. Uramutse uguyemo byasaba amasegonda ageze kuri 11 ngo ugeze ku ndiba yawo. Tumanutse tukagera kuri metero 700 mu bujyakuzimu, twaba turinganiye neza naho abacukuzi 33 bamaze iminsi 69 baragwiriwe n'ikirombe byabereye muri Shiri mu mwaka wa 2010. Kuri metero 970 turabura metero 30 zonyine ngo tugere mu kilometero kimwe mu bujyakuzimu bw'isi. Aha ho haringaniye n'ahantu hanyuma na nyuma hacukuwe n'amaboko ya muntu. Aha kandi ni imirasire y'izuba ishobora kuhagera. Ni mu birombe bya Bingham Canyon cyangwa Kennecott Copper Mine muri leta ya Utah muri Amerika. Niho hantu hambere hacukurwa cuivre nyinshi mu mateka. Uramutse uteriye Burj Khalifa wa muturirwa wo muri Dubai ukawutereka muri iki kirombe, umunara wawo ntiwaba ukigaragara. Muri metero 1642 mu nda y'isi tuba turinganiye neza n'indiba yo hasi cyane y'ikiyaga cya Baikal.
Kuri metero 1757 tuba turi aharinganiye n'indiba yo hasi cyane ya Grand Canyon muri Amerika. Kuri metero 2197 ho turinganiye n'indiba yo hasi cyane y'ubuvumo bwa Corbera i Georgia muri Amerika. Nibwo buvumo burebure mu bujyakuzimu kurusha ubundi bwose ku isi. Dukomeze tumanuke gatoya tugere kuri metero 3132 mu bujyakuzimu. Turaba turinganiye neza n'indiba yo hasi cyane y'ikirombe kirekire kurenza ibindi ku isi mu bujyakuzimu. Ni ikirombe cya Mponeng giherereye muri Afurika y'Epfo. Ufashe asanseri yacyo byagutwara iminota 4 n'igice kugira ngo ugeze mu ndiba yacyo. Naho guhubuka ukagwamo byasaba igihe kingana n'amasegonda 25 yose ngo ugeze mu ndiba yacyo. Muri metero 3600 tugana mu nda y'isi niho hantu harehare mu bujyakuzimu hasanzwe ikinyabuzima. Encephalobus Mephisto, banazita inyo za shitani, Devil's Worm. Kuri metero 4000 mu bujyakuzimu turinganiye neza n'indiba y'ikirombe cya Diyama muri Afurika y'Epfo. Iki ngiki aho gitandukaniye n'ibindi byose twavuzeho mbere nuko cyo kimanitse kibereretse, ntabwo gihagaze nk'ibindi twakomojeho. Mu ndiba yacyo haba hapima ubushyuhe bwa dogere Celsius 66. Muri metero 8848 kuri ubu burebure niho agasongero k'umusozi wa Everest kagera uramutse uwuhindurije ugakura ujya mu nda y'isi. Ubujyakuzimu bwa metero 10,994 ni ku mpera y'umwobo wa Mariana, niho hantu hanyuma mu nda y'isi hafite imiterere isanzwe. Kuri metero 12,262 aha niho hantu hanyuma na nyuma Abarusiya batabashije gukomeza gucukura ngo baharenge kubera ubushyuhe bukabije bwari buhari. Hari hashyushye ku rugero rwa dogere Celsius 180. Ibikoresho bakoreshaga mu gucukura ubwabyo byarashyaga. Umunwa w'uwo mwobo ufite santimetero 23. Nta mpamvu yo kugira impungenge yuko hari umuntu wawugwamo. Uramutse unazemo igiceri byatwara amasegonda 50 kugira ngo kibe kigeze mu ndiba y'uwo mwobo. Icyakoze nanone Abarusiya baje gukuraho akagahigo, bongeye guca agahigo bakuraho akakambere, bongeye gucukura undi mwobo bagera kuri metero 12,376 z'ubujyakuzimu. Uyu mwobo wakwirwamo Burj Khalifa 15 buri imwe igeretse ku yindi. Urugendo rwacu tumanuka mu nda y'isi ntirwarenga aha, kandi rwose ntabwo turagera ngo tugere ku rubuto rw'isi. Aha twari tukiri mu birometero 12, nyamara kugira ngo tugere ku rubuto rw'isi byasabaga ko dukomeza tukamanuka tukagera ku birometero 6,371 byose tugana mu nda y'isi. Cyo kimwe natwe nta muntu n'umwe wigeze arenga ku birometero 12 agana mu nda y'isi. Ushimiye kubana natwe, wakoze cyane. Gusa niba ari ubwa mbere kuri iki biganiro byacu, ntibibagirwe gukora subscribe, share na like, gukanda ku nzogera kandi bigufasha guhita ubona video yacu ikigeraho. Mugire ibihe byiza.